بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه وبعد. مسألة فايزة مسألة كي برقرانة دين إسلام ده هرچی کسی که تکیلیا وانتی ده هبه وانا گشتک جه پارا خواهش گناهی مزن دگرن و یک جه ان گناهی مزن دین إسلام ده لو الرسول أكرم صلى الله عليه وسلم حديث أخوة صحيح ده وهذا به إذا اجتنبوا السبع الموبقات أوان حفظ كناي هري مزن حفظ خجيب كان وجوانا راجبه موبقات يعني شيء يعني بإفادة كده مهلكات يعني خديه ما حقق دبند خنا آجر اگر که خودیوی ده حیات خود توبه جنکه درجه برده ما حقق خودی خود به تره آگر جهنمی اوان کسانا اوان گناه هری مزن السبع الموبقات اوانا تابع که گناه ان مزن الشرك بالله بجا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات يا أن مزن تابك شركة بخدية قناية المزن ولبايوي قتل إنسانا يا قتل تعمدي وفائز سيربازي ويكشي رواج ميدان جهادي وخارنا مال إتما وافتراء لجنة عفيفة تمييزة بقناة يكشي وانا مبحثها من مسألة قلت فائزة أمجي حبكي لسر فائزة بسكنة في هواي فائز دلناوا قناهي هري مزن دلناوا وان موبقات ده هاتي ذكر كرن انبالا خوكو بدني دلناوا وان قناها ده دزي تنية رقي تنية خمار تنية غيبة تنية زنية تنية وانات بنيا وان قناهي مزن دادمينا اوجي كبائرن لكن من درجة وانات بني بانا رأي بقاسي بانا نينا جبونا وي قالك إنسان جمراك دبيجن از مجبورم في عربكي بكرم يعني از دبردا فايزي بقرم بي بكرم يعني جي تشكي دنيا زبكم وأز جرد بيجن أهون الشر بكا يعني قناهي مادام كتابكي قناهي كدها بچوكتر بكا هرا دزيه بكا هرا راقي بفروشه إنسان خو پرچت کن لكن مع الأسف ترن بفائزي ده بفائزي ويعلش فرش خود كن قروي وانجي نايشي وقد فدي جيناك قناه هكي پر مزنه وبيع عصر ما هن داجي پرجي تاريكيه لورا اشكرابيه قناه اشكراجي ربي عزته ده حديث أخوة قدسي ده بكل رسول أكرم صلى الله عليه وسلم بحديث خدا كل أمتي معافى إلا المجاهرين أمتا من قشتك دبيك كبي عفو كنش خيني أشكراجيا أبا فائز جيكو أشكرابيا جبونا ويتهالكي پر مزن عرض دكا نقطة كي مهم دلنا مسألة فائز ده هي إنسان برجي بحث دكن أوجي كفالة فائزة إنسان ببا كفيلة يكي او انسان هر بن كفالته في انسان دا فايزه بقرا بخا چانه اواجي شريكي بگناه وي آنا رسول اكرم صلى الله عليه وسلم وهذا بجل دبي لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ولتعالى لعنت خالص چار كساد كد مسألة فايزه دا ايكو فايزه دخوه ايكو فايزه دده خارن ايكو فايزه دنويسه اشلماوي چدكه و ايكو دبه شعات جيرا دبرنا موكل امسر بيا حواكي بسكنن موكل او ايكو دده خارنه يعني تدبي كفيل جيكيرا تدبي واسطة جيرا اگر كنت النبي او نكار بهره فايزه بكشينه ويا خود تابيا خود دي ويا خود هنك إنسان ما إنها يابسات دكان خانية دفروشن
ایجا دگرن تاپیا و خانی ددن مشتریه او مشتری ترى لسر وي تاپیا وان فايزي دگره او انسان که وي تاپیه دده ولو قنه چه در بانقه جي او جي شريك گناه وي انسانيه هر وكي بخوا خاريه لورا داوية حديث دا جي رسول اكرم صلى الله عليه وسلم وهاي امرد که دبه هم في الوزر سواء اوان هر چار کسانایی که خدای لعنت لوان کریه دا گناه کتاب یکه قاسه اوه اوه که دخواجی گناهی و عینیه اوه که دده خارنی به کفالت و اوه خود بداین تاپی و اوه اشتما آن چید که کاتب اوه که بنشعت امانت به گناهی گشتکا یکن انسان که کش خودی بترسه دبه که ند مسئله فایزی داده مسئله دنی نداجی گره که اصلا نبه آلی کار کنه ها هلا مسئله که منانی فایزی مسئله که پر مزنه که جوان گناه هری مزن حف گناه ان مزنه گره که اصلا مرب نبه آلی کار جباتو کسی جوانا گرتنا فایزی را و ببیا اواجی مسئله که متفق علیه هي مسئله که پر گرینگی پر مهمه جه تو کس که را گره کمرو نبه آلی کار لورا خود تعالی دو بجا دا آیت قرآن دا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لسر قنجير لسر تقواتي خيري بمن آلی کاری هف لبره دا گناه دا خرابیه دا نبن آلی کاری هف نبجه بره منه نبجه دوست منه که اجرا نبم کفیل اوی دلوی جوی دمینه جبم بمینه جبر و گوتنا هانه سکن هان نکنه و خطا هانه لورا دا حضور خدا دا او برای کت بوی کفیل گناهی و او پر راحت کار بفروشد و داره دا حتی ده تمام آیات بجا یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه و آیت بنظر بیاد ها پرن دوی دور روژه تو کس که ناب خودی و براج بری در روه دیجی زارا خود روه و انسان جنا خود روه وی شکلیه هر کس به مشغول به حال خویه لوی داره اصلا گناه بتن نای او نبه جاوه دوسته مبو بو علی کاری من تد فروشه و حضور رب خدا او کسنلک سوش باب جستوی تنج بانا به خاصه هر کس برا جو خدای خود بترسد تقواتی بکه ساکن ها تشت خراب نبن علی کار ولو باب من را بجی والحمد لله رب العالمين